Ya, Ton, saya sudah berada di Serangan, Ton. Ya, di Serangan nih, Ton. Lagi mau sembahyang bersama teman-teman STI. Ya, wujud syukur kita sudah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, ya. Nah, niki yang nyantos jero mangku sakenang. Niki news. Weh. Onyang mas selat di tiang rada. Tapi niki pun. Sami makta keris niki. Niki masih keris masih niki. Sang. Selat niki. Yang di tiang keris di tiang. Keris di tiang kang yang ring tutunging hati. Tutungin hati. Oh, itu. Nah, biasa ya Bapak mana semua. Ini tradisi Bali niki. Wajib belum selesai. Belum selesai. Tapi ya buat. Karena STI ke depannya kan kalau nggak bawa Enggak. Kok kamu nggak bilang? Saya buat tombak, bukan keris. Bobok. Tombak ini bang tepuk kan. Ya. Begitu Rahayu, Ton. Ini kan udah memancing masalah kan? Menunggu teman lagi satu ya. Rahayu, Ton. Oke. Anak-anak kok nggak ikut? Iya, kita mampir dulu ya. Ini apa ya? Cacing. Iya kan cacing bener namanya. Iya. Udah napi nih. Tan pang Yang udah gagah ya. Oh niki Bang Krisri. Iya. Selalu setia mendampingi. Ini Ratu. Aji aja yang belum. Hawa hincang hueng. Bahasa Cina tuh. Enak nih tuan rasa. Oke. Ayo. Ini kangkrang dulu. Mang, rekaman. Boleh itu. Nggih. Ring pura dalam sakenan serangan nggih. Sareng semeton STI Bali. Dumugi Rahayu sareng sami. Nggih. Semoga semua menjadi anak yang sukses ya, bukan menjadi anak pelacur ya. Ya. Rahayu. Kene. Nggih semeton. Sira sane wikan-wikan durus nggih. Niki sampun dijajah panggih niki. Demen kan. Dijajah aja ngiring. Bedur beten. Niki naben tiang iki nggih. Nggih niki pun naben tiang niki. Terus. Niki. Pengen kencing. Iyalah orang minum banyak. Niki di Gunung Agung boleh niki seselap. Nggih. Tahan napas dong. Sira kayun, terus. Cingpet. Tadi Dedita. Oh iya. Makin musim seselap niki. Pun. Iya. Oke. Iki sama ya Mas. Sira aja sira kayun terus. Nah niki makabang. Nah niki malih seselap niki nggih. Niki Ya pun. nggih. Ya pun. Tas niki. Nah, 650 tas. Seselap. Apa ya kalau orang? Oke ya. Nyal dia. Nah, niki bersama Ibu. Rahayu. Udah mandi, Mak. Kon kemana sing manus. Wah, mapunduh tukang kerang iki nggih. Sira kayun niki. Oh, Ron, mapan sampun rawuh sami, ngiring. Ngaturang bakti, sukses. Memang kuno itu. Kasih. Epi ada sih ngajak, Mang. Epi ada sih ngajak. Ada Epi. Kuran. Epi ada ama. Epi. Kau harus mengerti. Agak mengganti kurang anak sing tawa. Sukses guys, sampun usaha ngaturaken bakti. Nggih, sane mangke jagi
Mau pamit gimana? Nggih. Tuh deh. Iya, Bang Beji. Haji mau foto aja. Pamit. Makemit nih mau pamit. Mau pamit. Tuh, bongol nih. Makemit orang besar. Nggih. Sama-sama. Lagi. Di situ apa di Rahayu, rahayu. sini ya? Sana ada diam.